we Tadjili, amafaranga ufite uyu munsi nangahe? Mfite inseke 3 boss n'indege 2 n'impingazi 5 n'ibyakera 7. Impingazi? Ariko sha, ayo niyo mafaranga nkubajije? Nkubajije amafaranga ari muri kese nangahe? Inseke, impingazi. Boss nawe warabyibagiwe. Ninkubwira icyakera nzaba nkubwira igicwa sukizi se. Icyo ni igiceri cy'ijana. Ninkubwira umungazi hazaba ari 500. Indege ari nayo nyende ni 1000. Naho ikawa ni ya 2. Inseke n'umutuku n'ikinyomoro ni imfura. Imfura n'agaseke se ayo nangahe kandi? Jewe ngira amafaranga yose ufite muri kontwari. Ubundi nigendere dore mfite n'izindi gahunda. Nawe nago wisanyura nakubwiye mfite inseke 2. Ibyo ni 10,000. Nkagira indege enye, ibyo ni 4,000. N'impingazi 6, ibyo ni 3. N'ibyakera 7, nawe teranya manure busubira mba mfite. Ubwo ni 20,000. Ariko sha noneho ibintu usigaye unkorera noneho ni ibitangaza. Boss noneho wambaye watch y'ubugome, none iyo shati wambaye sinzi hano wayiguriye. Uwo mukandara n'umutaliyani, ariko zenguruka uzazana kurebe neza n'uzanshyushye. Usiko nizinjenje ko tukuntu wifunze, uba wifunze gipampe man. Social distance boss, nuziko Juan sigaye iri mu kazari. Juan? Woba hehe? Juan iri mu kazi ibintu ni gake gake. Ubwo se ntago ubizi. Nura change kota. Huhani, numwe ratutse Huhani nyine uraza kuri isi yose muri ako kanya urumva? Ubu nabyo kwegerana abenshi bagumye mu rugo twarakubiswe rero kuntu ibivuga byabaye. Kino waza umbwira. Ahubwo Huhani yarakuveteje nukidagadura. Yaradigaga ba AC nukikoraho. Huhani senzi umunyamerika. We wararaburije ntacucaza ukiriho subize. Huhani yaje iri mu kazi. Huhani ni COVID-19 basi. Ese nibyo wambwiraga? Huhani nari byari byari byana. Sha uzikuza ubwenge sha. Yego boss. Buriya ndakwemeye cyane. Buriya ntabwo nabyumvaga. Nta na kimwe numvisemo rwose, reka mfe kukwihorera, reka mbyihorire. Ngaho zana intebe nsange hano hanze tube tuganira. Harya sha, ubundi ko mbona wabyibushye byagenze gute? Kuko mbona ndabona agatuza karaje. Boss nabuzwa n'iki kubyibuha, mba nariye mastike, mba nakubise inyonga, urumva? Mba nariye sima kumwiyoroshyo. Nabuzwa n'iki kubyibuha koko? Urumva nabuzwa n'iki kubyibuha koko? Ngewe nago nazana bimwe bya za kansa na mani, ariko mwabaye muti. Ako boss twajya ngo nagutaha koko. Wowe urya sima? Ibyo byose bya Rwanyonga nibyo bya mastike n'ibindi numvise ngo biza kansana, ibyo ni ibiki buri kuvuga? Ariko noneho ikiri musigaye uvuga wagikuye he? Ako boss twajya ngo nagutaha koko. Mastike ni ubugari bw'imyumbati, sima ni ubugari bw'ibigori, inyonga ni tsikizo, ni donkomia, ni nwa. Urumva? Ariko ntago ubiyo kamani, ntago ubiyo kaji. Wagira ngo nagutuyekeje, wagira ngo nagura umupeto watawo. Ngiye babyanye ibintu biri murambwira. Ariko uzikutayoka bro. Akawunga sima, ubugari mastike. Ariko sha ndabona ntazi ibyawe kabisa, sinzi. Mbarira ya mafaranga vuba nigendere. Ariko sha ubundi ko nakuvanye iwanyu Rusizi witwa Karori, ubundi waje kwitwa Tadjili gute? Tadjili waje kuryitwa gute? Boss nabuza n'iki kwitwa Tadjili? Ngenda kitwa Karori se. Ubu ngenda Tadjili nyirubukaro nyirubusuri. Sinyirwa kansa n'ungu nsigenda KGL Tao NY. Urumva niyo mpamvu mbona mba nifuze ku majampa ya. Subundi wazo nambaza iki man? Wewe nyiriro ndijyaza katari cyangwa tudutepfiyo ngiyo man. Sinyirya imbani, sinyirya imbosho. Umutsige preza bya bindi nakubwiye subize. Kuri mastike kumwiyoroshyo kuki hano KGL. Nandukanya mani n'amanega sike kansa na kwisuka bro. Usko wabyibagiwe. Ndabona ibyawe ntabivamo. Reka genda abona ntabivamo. Reka
ngende ntacyo uraza kumvugisha. Bosi hubukire Hoya nyine. uraza kumbwira reba wankerereje. Bosi hubukire nyine mba naguteguriye Sawa, niki. genda. Yo kasi.